Muwa mno mutegeri wa Meru TV nkethi cha woro bantuku ya Jumatatu tariki 20 cha mweri yue na mwakeno yu turiyo ngirili 2026 ni wambita muthoni wa kiramana atuatanirite na monanili wetu wa mathitho Paul Wangujiri tuyito kunenkeria ndeto urachithirite chitunduka kathetune Kameru ome ya Meru na kinyanthigurune yetu yonthe ya Kenya tuthiatire kimitandaoni yetu ya ukinyanilia Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wita na mbere na kumba kuthiro kiwata ndeto iwora chukarika a Meru na kinya ome ya Meru tukiambiriria nirechiriketie kuringa biongo bia ndeto kwa Meru TV orwa yuthi kumantere chiakirwa na ari bachumiritie na kumba kwithira bakibwithi maandamano ya thiri na raba kuria na nende na wayeni bomwe bura bwithirite abugita na mbere kiri project ya mbari ya kumungania road project bakiwa awayani bwangu kiri barabara kana kiri project bwithirite bwitumira unkumane obakyo bendu kembethe batikwenda kwithira kwina unkumane ndu barenda kwithira ngui itikeyanwa na weru na kinanjira ya uma ni riboti ya mwandiki wetu wa ndeto mwende Olaibuni. Baane mbeombethe kumawandia kirwa na ribore bachumirite kuandamana na nikiraba kwa kure na unkumania bona na bakwaya nango ekire barabara rewe kirwa lami ya kumambari ya weta komungania bakiwa musore wakwe wa mbunge uri kwa pore mugambire ndekiri na rieto muthuri na kuyukia mbesa na miari nyuma na nikenda kweya nango ende boko makania buruni atengo yene irambireri na bate kumenya ni methondire kwira tumirwe kiri kunenkanira tonya toto ngwe tagore wa mbali ofisi na uchiao kethirie chingi ucha ma contractor oria na tango gekweja no kero ere andikano itirambia na okero ere andikano ofisi gani ifunguliwi ogewere andikano tukwere andikano kwa mtu mwau mbali ambuchale nyuma pasto uko andikana bare andikana nyuma waandikwa Oritangiri dato kweba bagitangirije kweba bagitangirije hano walingana na ngogero kwenda atoe na mpecha toje toto angoge bado gento tunaregerete kyo wandikani bobo kuna gento tweta public participation unakuja unajaribu pata potea ukameende na baroga nkona ngoge nteneo nkona kasho kankwaga lakini ilikuwa fairly judged on the ground na kila mtu yani akasatisfied sindio aretwa muthuri na achieta pasta ambetia mbecha ngarama imbera ingarama na kenda kinya kire ndikiri ndamunankera ngiri 3 na document cha mwana gwetwa Purity Gatweri na kuma untora umuria ngugeta bwa mbera ngoiche thirikari cia urere ndamuria njire je ikugwetwa ntukwengendo chamani ano arambere bere bete obishine na zaji bashosho kama huyu kweli jamani wapiandira kweli na wewe ni pasta peni yetu ni hata ngugeje kuonekana na kriteria reko kutoma nguge yonekana kulukine baritete ntomoya mwanya kire mbungu wa bore mugambire ndekiri bakimuria kumenya barako ritanira na bongo egitumi bakua kaborio yeke ni umuterera tunataka tuambie ndekiri kitu moja unaweza kuwa wewe si mbaya lakini watu tunafanya na wao kazi they are totally rotten mheshimiwa ndekiri tulekoria atire no atuikerie ujuzi mtaani itoathomere twena certificate neto tekwae wangoge lakini these are leaders baba nini baba kuba ukona ibabo bagutongeria wala inajare wamekupotosha kabisa na riegeria kwari na muthenjeri uyu muthuri niretungite ija kiripotera Meru TV kumabore mbitawa mwende Olaibuni. Ibaya mno mwandiki wetu wa ndeto mwende Olaibuni no tubo twambiriria ndeto cia Meru TV oro na njira ikinyanilite aitite babikibiki kumantere chalari bachumirite na kuria chiari abareke otonye anabo kiri biashara ya witite babikibiki na kinya biashara ya wendia abomira chiari nende ibarombi kumba kwithira bakiwatila kithomo kiri anabo na chiari barabaka batikana batonye theti anabo kiri witite babikibiki bakethira bakiyukirwa italira kiwatho no tubuni kuthukangio turo ubomwana ni riboti ya mwandiki wetu wa ndeto mwende Olaibuni. Vijana mmeenda wapi? Aitethia bikibiki ya mwana tongore ba bikibiki mwiri oyo embe ende ne baumirite na kumeneria seri baraba kurira na bikibiki na muno na bande ya miaka 18 na bainge bo bare ya ditoba skuru bakiwa ntobo botebu ikaitakara musiari athani mwana bikibiki omba kwethera na uturani onjirene na kuringa matatu na oro musiari akomba kwethera terete mbesa na ine njire moyo utumira mwana wa skuru woboe Sasa tutalaumu hiyo maneno sababu unaachilia mtoto underage anaingia kwa bodaboda anaingia pale akiulizwa maana ya kuendesha bodaboda kwa barabara hayui. Sasa nyinyi wazazi ndio mmeleta hizi shida zote. Mtoto underage akiingia pale anakuja
anachukua mtu anaenda anavunja miguu. Wewe mzazi ndio utawajibika hapo. Alafu wewe ndio unachukua pesa, unaenda kwa ile kampuni. Unakuja unaniambia nisainie pikipiki. Mimi nafikiria ni wewe kumbe unaenda kupelekea mtoto. Bodaboda kama sekta ile ingine. Sieti unaenda unachukua mtu from nowhere unamleta. Ni biashara kama ile ingine. One, inahitaji mtu awe na elimu. So kama sekta ile ingine, hatuta entertain wewe unaenda unachukua pesa ya miraa, ama mtoto ana drop shule, unaenda unakata shamba, unaenda unamletea pikipiki, anakuja kwa uwanja, inakuwa ni maafa umeleta nyumbani. Mtoto amekufa, mtoto ameangamia kwa sababu wewe mlimsupport atoke shule. Kaitene kauba kiari ni bawete mwana atebati kwethera kithanwe bikibiki nontu mtu bikibiki ni mtomba kwethera turera town ena ume na kithomo kiawe na kinya ena itumi bya kura bikibiki era na kuringa biashara nontu nikakwithokomera mwacha yo antuko. Vijana wetu wa bodaboda wamefanya kazi vilivyo wakishughulika pamoja ku make sure eneo hili economically tumegrow. Ndio wanaleta miraa sokoni, ndio wanapeleka wakina mama nyumbani, wazee nyumbani jioni, na kwa sababu hiyo sasa wanachangia kukua kwa economy ya hapa kwetu. Mimi nilikuwa naomba sasa hiyo empowerment kwao, wawe na elimu ya kutosha. Usikubali mtoto adrop shule akuje kwa bodaboda. Akikuja mimi nikiwa pale niko tayari kumpiki na kumpeleka shuleni. Kama sivyo unakutana na mkono wa sheria. Kwa watu wa bodaboda tumeweka mikakati, hakuna mtoto ataendesha pikipiki katika hizi stage zetu zote. Nikiripotera Meru TV kumalare Gembe North, Mbeta Mukiri Onkonja. Iyo ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja kumanterechia Iyembe MCA wa Thiruru yene wijikene ya kabira na ureti nende na chumete na kuria kariba baruterero bareke kwanda miti na kinya kuri maitetemene bya ruwiri njire mwe kumba kwithira bakimenyera riera hatarereti na kagwa nende kuri maitetemene bya ruwe igo gutumbete kwithira kukioneka akwina riuwa na kinya mbure kiri akwana ntere mwanya. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Waba. Kankwenda kweria kuririkania antu ringi marimba ira twina yo yonthe itwekire beacons itwamagire mianka na bara bakurima bayu kumakiyo bakathitangwa na ndibwire tukarari micemanio ndicc kamwira arari micemanio kwi kenda masiza antu kana oneli antu umuhimu bwa marimba ira twina yo nora yabwite kumenyerwa kwa muntu narime munda yo tutira atumira rui uro kwenda kurima rui nari mearuo lakini weta kaumo karui araru kumira ikakaruo boboya ng'ombe weta itigirwa yukuma marimbene yau kana mburi itumenyere marimba twina byo kurebya kwana miundene yetu ira twiniwe kurithi ng'ombe cietu kwa nkuria turi bonde araba kaibirwa ng'ombe yukuma ruene kana mburi iberie kumenyethia sabuiri bara twinabo nyumba 10 kana tongeire bara menyerete ithima biu. Mheshimiwa Julius Kabira, Mheshimiwa wa Thiruru yene ward na nkiura cia turi banture mantu ya catchment areas ira twina cio ibanjirire committee ira twina cio cia catchment areas banjirire kuolio tuku na muthenya no ntikuretire okame na nguona ginya ng'ombe na mburi kwanjire kuringirwa catchment so ndiromba muntu ro kawatikana na ng'ombe kana mburi au kumiti catchment akarekerwa na watwe akinye the police station na tukamoyera atwera ikwendekana otherwise kan kwenda obura menyere catchment no tibuo tura bwetu bonao ndwici etuke ya kuthira kinya kuria na kunywa kuria turi ya kukuthama kukuthira na kinya batu tukathama ko arange andi bwire na betu bamenyerwa njire kithomo ibukuona ndi yonde yerekerete antu akithomo ituthomethia na betu buboya noro kuibwa kinya inyelekite aeta aturi twamutethia na na betu bakathoma kenda muthiene tutige kwithira twithine nere tukuona kinya biashara ni cietu cia miraa. Marito yakwa mbitawa Grace Mukami mbumite nturene Gakunku
kankwenda kupongeza mwesimiwa wetu Kabira nontu ba mantu yaraomba kwariria ya irimba bira antu batwekete bakurema inyarira tukaibwa Kabira akiariria mantu taya tukona yaka akwenda witethia riwa nontu kiakolelia mwesimiwa wetu no withire nyote kirimba rimite indi batu akwenda turia na mantu ya meya nontu ria tukarima irimba bietu kutwekerwo jiruti kuonekana no bautwe tukaria antu bairie utukaomba kumia kwa mwesimiwa Kabira akwaria mantu yena gitumi para bombete kurima irimba bira bombete kurima tafadhali thikerie ni sauti ya mutongeria wetu na tumbe kwathika nontu ria tukaria kwathika no batu tukarira impara iboya kwau kinyaoni kiakwa o mantu bara baomba kurima kirimba ibabwithagia mantu amathuku muno nontu othai muntu ro kurima kirimba ariomba kusijali ariwe mwene nontu kinyokethero rimete kirimba ekemo mwanka ruene wowe ikiakwa witethia lakini utethia mugongo yuyu ngi nontu wowe nyokethero nyiri bau bangetika kwiro bakunyira nontu bwetu mariro rimite lakini rarwe rura kwethira rwekwo na kwethira kwekwania kwa roe kirindege kinge gikanyira nontu bwa rwiru ko keoni ndikari ya mukami inkuwa tafadhali turekane na mantu ya kurima irimba tombe kumenyera rwetu na mantu yu yageta boya na mbura yakatweka inye kwana na nyakirindege kinge gakakongwira rwiru iboya. Caston Miungi urani mwandiki munene wa kiama kia Rimbo kia Nati na chiumirite na kuthulanga makutho kirirwa ngiro ugima wa mwiri rwa SHA na rugete SHA itithirite gitete na muno kuma arimu be kuthamirwa kirirwa ngiro batithirite bakigunika kinya anini akiare na muthuro nonanite kuria kwanro kwawe akiwa mwankira thai kwina arimu bana bare bethirite batete uturo bono tukinya bokoro mukuru wa mirwa nikandio ugima wa mwiri ya SHA na rutithirikari akumba kuthiregi kamitaratara na utiro ugima wa mwiri bukumba kuthira bukiagirithwa riboti ya mwandiki wetu wa Wagituma. Nawe Caxton Miungi mwandiki munene wa kiama kia Nataja kaunti ya Meru na ugite mutambo jwa SHA ni jure migutethia arimu kinyokeja kwithira nimbetikaniririe na thirikari na tongeria bakithomo batonyo kiri mutambo juu ariria batu twete turia tongeria abakenya yonthe tweta ku visit president State House aritani baitairwa ngugi ni mineti na itwaugire batu turete twenda gwita mbere na mineti lakini niyo ni ari na dosari ni ari na tomatutu twingi sana na riu ora president ariria na ugira nandi enda atongeria ba union bakaranthi na TSC nikenda bakona kethia SHA igaita ngugi December mwaka 2025 itwakarire ndiguru na twerwa SHA ni gwita ngugi twere kambire gwita ngugi kuma December na atu twoga twimireithiria for 3 months so mwaka na ndete katumitikirite no tutogia tumitegera 3 months na 3 months umba kagita kau yathira March na nandikire evaluation na tutegete tukuonete mieri ya mbere SHA ni arita ngugi lakini wetera u watwekana ndartani betu kaba kuthangika nkuruki Caxton Miungi na ugite arimu nkuruki ebana ni bethirite bagikwo ni kwaga utungata bogima ntere cha Meru Central kinyokeja kwithira ni bachiandikithitie kiri mubango juju most of our teachers twina case ya Meru Central twina aritani bana batwije bakwire bamwe kwaga ndawa bangi SHA ikiugaga ati bakundia ndawa sibitari mwikauga SHA kunenkanira mbeca na nontu betu mikeu tukagwa nontu etha SHA ni kwira ni gwita ngugi atani betu kaba kwaga ndawa niki bakerwa kuri into bimwe biti gutiritwa SHA itwaranite kinya na mutongeria wa SHA ndene Meru etagwa bwana Hassan Bagaya na jamwe twariawe akambira ya mwarimu uwo kwira ni twaranite nawe na atweka mwarimu akuthiria mbeca irare entitled na itweri mwarimu akakuthiria mbeca irare entitled abwiri gwitaga SHA ya kawaida nontu kwina SHA comprehensive iraite ni botumira na kwina SHA ya kawaida iria kuri on everybody na kinya mwarimu akiria iro nontu mwarimu akaraka kuria SHA maita jairi SHA ira kugitwa kimusara jwawe na SHA ira batonye ki comprehensive nontu botumikeu itokwenda kuria thirikari gukurukira our president
tuge SHA nontu tutio mbeca ina igwita aritani betu igwa complain sana na itukwenda kuga review ira tugithukaithia after 3 months na turenda kuga SHA itegwita ngugibwenga na aritani betu bakuthangika muno mwanka bakagwa na ndika baba sogwe kemineti ira bari nontu betu mikeu aritani betu turenda bwira atiri evaluation kiama gitu gikarite nthiguru keithia evaluation na tukaburetera report rua nontu mwankana ndi buthangikite ya kutosha. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibo ya muno mwandiki betu bwanthe Jeff Wagituma no ntupo report una njira ikinyanilite ya kuri Njuri Ncheke kuma kaunti ya Meru bogwatanirite na kwatanire kumenyekana ya homegrown volunteers nendi bachumirite na kumba kwithira bakiandikana rwaria arongwatanire okenda batiri bakumba kwithira bagiukiria untwire bwa Meru Njuri Ncheke bakiaria ibo gwetrwa rurotira nendi kana kwatanire otiro Ameru bakumba kwithira bakirutana na kuluki akurikana na gukiria untwire bwa Meru bwa bukoneka nendi kumba kwithira abukiura report ya mwandiki betu bwanthe Mutugi wa Kiambe. Njuri Ncheke batongeretwo ni mukarigite andiria no aroiaru ni basainite mbitikaniro na gikundi kia homegrown volunteer mbitikanirite kujiritwo ni Meru University Rwangi rwa ICT and today we have had our very valued partners the Njuri Ncheke and together with a homegrown group who are part of our community engagement group, who have an MOU with Njuri Ncheke today and signed it, we are trying to come up with a cultural week at the university. We call it the Meru University of Science and Technology Cultural and Arts Week. This is specifically to integrate many of our youths and generally the populace that is around here of the Meru culture. Kuna mantoa mengi tukwenda kudia collaboration tuna university ja ku-enhance, ku-promote na ku-preserve Meru culture. Ni ikirimbitikanire ijire ikiritwo kirore na arua batumirite kugwatana na gukiria untwire bwa Meru buria kuringana na Njuri Ncheke untwire bwa Meru kabwitete na mbere bukiuraga ituonete muno culture itajukue na muhimu burea antu bathugania kuiga uchunku igu maendeleo ijo tuitande tukienda agwita gitumio kona tukienda kuthia collaboration na somi ikienda kinya bara bathomete batekejeri kuona kwethe tena culture ta gintu ki muhimu ibate irokuga ibatete culture na no tukwenda kuthithia igintu kia long term ikenda culture ya enriched kere daily livelihood siantu ikenda bamenya culture ni economy culture ya way of life culture itina na mono bamenya batika ku confuse culture na religion abira tukwenda ku promote ni miturire yetu tuchokia mantu yara yetha ke Meru muno kinya morality yana betu nikenda tukaumba kubariria na nikenda bakaumba kumenya ni ate Meru aria ni ate mukuru wa Meru aria ni ate mwekuru wa Meru aria ko tukaritaniria ngwe iyo ntore barombete thirikari gwikira mathomo ja kuritana mbeu mbithi mantu jegene na untwire uthugania uria twana ana betu bagita kurionga Rift Valley bagita kurionga Mombasa mbere ke culture center bakambeidia na aja iyo tukwenda thirikari through Ministry of Education kinyabongo beke emphasize inene mono ki culture ana kigotha kinya kuna cultural clubs nara skuru baketha bemenya no bariunge shrine teu Njuri Ncheke cultural center ikendare nontore culture yambairia iburi kwambiria na baraba nini baraba kurobata kinya tukathithia atia kwina inya muno kubachokochokia itwambire na twenda kwambire na itawa younger generation. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge ke North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa Ndeto kumanterechia North Imenti. Baya mutugi wa Kiambi na tuboriboti na njira ikinyanirite na riboti ya mutugi wa Kiambi atwikira gatanta gicucike tukia mbere kendeto cia Meru TV oronga kurombo kaita kureno ndene ndekete kuraya atukethira tukichokera na Ndeto yingi kathumba kenda utira uwe anu wete na mbere na kumba kwithiro kimenya na kuthoma kinyera yo karika Meru omeya Meru na kinyanthiguru ne yetu yonde ya Kenya. Inginanginene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ukeni aja Bezalel wote Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi highway Bezalel wote Meru nejumo chijwa kuruka merere na kudhuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna muko juwaku tigiera no goche mabia korea bire na shama kumarikonerie yetu na bidhuraniri na uteabo kinande kudhuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kungana na iri na ukaria gontu gwa kudhuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166 Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Koga atetheka na gita rya kuria kumwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwina ma batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa kangangi o aja ojo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata shilingi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chietu cia thimu ni cio kuonera kionini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chietu ciothe ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintu kagia gwetu no gatetheka.
na mutegeri wa Meru TV mbitikire nkugwatwe ni kire gicunji ketu kia mbili kendeto cha Meru TV oro bantu ya Jumatatu tariki 20 cha mweri yue na mwaka eno yu turiwa ngirile 26 ni wambeta muthoni wa kiramana mwananili wetu wa mathitho ni Paul wa Ngujiri County Commissioner wa County ya Meru wikene ya Jacob Ouma na achumirite na kuonania kuria kwandwa kwa na kuluki obwa bona neno ntubwaringi biashara bataunine ya lare baraba kuringira biashara anyumbene mwirombe kwithira kiringa riboti na kuwa nyumba area ya kumomoka nende na kuromba rwangiro romba kutherukirwa mira matujege wa kibwa nyumba bethire bakichumerera mpwe na kumba kuthira betira nende nyumba ikwa ilwo kethira ni akibura ya gerete no tukuringana na Jacob Ouma ariwa na baringire riboti ko kaita kara yana kubere ya kanyumba ikwenda kumomoka riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja. Sawa. Ama tuambiwa watu waendelee kukaa ndani na nyumba iko mbaya alafu akija kuporomokewa si tutalaumiwa. Ni County Commissioner wa Meru Jacob Ouma akimakira utoro bwa karibalare na muno barabara yake nyumba imwe ya biashara Nterese Lare kuma nyumba ye baringero ripoti mwaka muthiru yo December ati ni kumba kwethira kimomoka na riu baringa ripoti ki National Construction Authority bombe kwethira bakileli nyumba ye kithira iri sawa sawa indi munkatha ibatomba kwethira besokia ripoti bao tangu December mwaka jana ilisemekana kwamba imetilt, yani imelalia upande mmoja na ni kama iko na shida zake, na tukaweza kuleta wataalamu. Sisi si wataalamu wa kujua mambo ya mijengo na mijengo ambayo inaweza kudumu ama kuporomoka ama kusambaratika, na tukaweza kuita watu wa National Construction Authority waje wafanye assessment ili tujue kama hii nyumba iko sawa sawa na watu wanapaswa kuendelea kuishi ndani na kufanya biashara huko. Nimeona huko iko kilabu, iko watu wanaishi, iko sijui kitu, nimeona ni kama clinic na mambo mengi. Kwa hivyo tangu Disemba mwaka jana mpaka leo ni miezi ngapi? 5. Mimi sina ripoti yoyote ya kuniambia kama hii mjengo ama hii nyumba inapaswa kuendelea kuishi watu ama iko na shida. Kwa hivyo tungependa NCA mali wako, kwa sababu tumejaribu watueleze na walete ripoti yao. Watueleze kama hii nyumba ambayo imelalia ingine, unaona hii imetilt pande na ikalalia ingine, sasa ni kama imeshikiliwa na laila kote. Sasa hii waje watuambie kama nyumba ni sawa sawa, waeleze ili tuache kuwa na wasiwasi, na kama nyumba si sawa sawa watueleze ili watu waache kuishi ndani na kufanya biashara ndani, waache kuhatarisha maisha yao. Tunataka kuyo usaidi. Kaitene kauwe tumanto mwakirerwa ngiro rwa National Construction Authority na authority bombe kwithia ni bakureta riboti na mpoe kenda biashara baraba kuritira ngweke nyumba ye bameyakithira na bakuthama kana bendelea na biashara sio bateno bwa kinyaburiko. Basi National Construction Authority give us a report on this building the soonest possible, because tuko msimu wa mvua na tunaweza kuwa na maafa. Kama nyumba iko sawa sawa, andika ripoti tuambie nyumba ni sawa sawa. Tutangazie watu ya kwamba nyumba iko sawa sawa, watu wasiwe na wasiwasi. Kama nyumba iko mbaya, tuambiwe vizuri hii nyumba ni mbaya, watu waondoke ili tuweze kujua, ili tuchukue hatua. Ili tusije tukaambia mwenyewe atoe watu wake kwa nyumba na ile hali biashara iko, nyumba iko sawa sawa. Ama tuambiwe watu waendelee kukaa ndani na nyumba iko mbaya, alafu akija kuporomokewa si tutalaumiwa. Kiripotera Meru TV kumalare Gembeno Mbita Mukiri Onkonja. Ibe ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja kumanterecha yembe no tuboronuru na njira ikinyandilete mutugi kiremi orokuromba giti kia MCA wa ndine ya Bogeta East na chimirite na kumba kwethira kinenkira karibe bokandu ya kuwanda ankuruki ya ngiri mana jathatu na nkuruki ya ngiri mana nkiruki ya ngiri ithatu akiuria karibe terombe kwethira bakiwatilo ni bombo kandu no tubui na mbecha na nkuruki akiuria yuthi akwethira kinyaba bakichunkumania na urimi bo ambo kandu iri bot kidurani ni mwandiki wetu wa Ndeto Mwitonga. Lawrence Mutugi Kiremi uria ukumereria gitike Abogeta East matano mbita kwithirwa antu kwena arua akejana abokando aria augite agatigira antu ba Abogeta bakwa antu baina mbesha akiaria no mbite gukatha
untu buu nauga kiria kiumba gutethia muno ti antu kwejagwo 200 ni kwegwa mivukando ni kenda bakomba kwithirwo bagitethia tijau wake na mereretie giti kia MCA Mata aria antu bombite kwithirwa bakimurombera na kuthithia mantu ja manene muno. Kwa rĩtwa mbĩtagwa Lawrence Mũtui Kĩrĩmi Manyara kuma ntakire na Nyahururu ndene ya Nyahururu location. Aja mbere kwa ndi na aciari bakwa na athuri bakwa na atongeria bakwa baria bantongeretie gikanisa na ntuku ena Arua tukwijite kuromba kitharimo kiri aciari kiri theranja Nyahururu na aria mpumite kenda ba ndarima mpumba kumira gwita kuromba kura maturene jau jangi jaria jeja Bogeta East na ndauga muntu ambairia kwao mbere kirathimo kiuma nja na uria ndi bakundathima na ndaigua ngwiritue sana na juju kari mwambirio jwetu jwa gwita nau kungi kuromba giti giki nikio ngugite ndithithirie launching yakwa nja antu ba nja bandathime na aria mpumite na aria ndereri kenda ngita nau kungi mbithire ndathimitwo ni antu betu. Nkuthithagia launching ya mivokando ici ndaberirite riria ndambiriirie siasa ciakwa o last year na muti juju imbitikitie tia ujuandaa na Arua ugati ukajuanda ruju. I process nene itikite aja ya almost 7 months kuma riria ndamiondire kenda imerithua na ntuku ena Arua i muti jukwoneka ukajuanda jukenderea kuma no jurire obo jumenyera na iji nio itagwa empowerment. Nkwijite kuthithia launching kenda mbita kwambiria kuejana ikundine ndio ngite over miriga 80 something na ikundi biu lazima mbikirie miti iji ukare just launching still ikundi biu biri aja na nonkabia miti iriku na nonkabikiria miti iu na inio ngugira twambiria na Arua and it is a start to move forward. Ona tibu na mobilizite IEBC kende kaeja na kura mbita kumobilize IEBC nontu nkwenda gutake advantage ya ntuku ici na bambigua nabo mbakwija gikarone giki twinabo kwa winkuromba baria bonthe batina kura no bethirwa bena chance nene na Arua ya kumba guciandikithia jaringi bakura nontu kura iju mugambo jwetu ja antu ba Bogeta East na kura ne gatumba guturugia nkathi iu tukwenda kwa winkuromba aturi bonthe ba Bogeta East na aria bari na naja turi na Arua ndene ya Nyahururu location bombe kujukia kura ciao na guciandikithia kenda bomba kurugia mutugi kana kao ndagaceu akwenda kuruga. Mi naitwa Jane Karimi Kirimi Evangelist Nyahururu Parish. Tuko na furaha siku ya leo tukiwa na kiongozi Mutugi kwa vile maana kwa umbali ametufikisha, tumeona ukamavu wake na nitukuona mwankala tukinyite ni kiongozi umwega na turitirite ngugi nyingi akatuthomithiria na ma witness atwikiritie kinya na colleges ana bata chiumbaga akajukia akabaikia to the colleges na nandi tukuona uria atite na mbere gututharima na nya miti na ndinama Bogeta East Ward amithiuruka yonthe na miti iji tukethira tukarite wega nontu itukuona family ici cionthe ikethira ciina mbeca cia kuthomithia cia gwitethagia bubongwa gukurukira miti iji ya ash avocado. Mbitagwa Dobson Bundi mukari wa Nyahururu Bogeta East ndiaja na Arua nontu bo Mutugi atwitite nikenda agatwa mivukando ya ash nikenda tukomba gukuria ndene economy yetu itwike ndongi itukwenda twokia nkao twamenya Mutugi ambiriria no buthithia company nene ndene ya Bogeta East ya kuomba kinya ku export ash avocados. Twina challenges nyingi ira Mutugi aronie chindene Nyahururu na ikio Mutugi akwenda ku address this time challenges cia barabara cia buruji cia macukuru na ingi nyingi muno ira tukuona itutiganite thithithitwe
no twina witikio nandi njugume njega muno rugire ya magikururero na jau nijo ndeke kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no tuboriboti una njira ikinyanilite ya biashara kari na kinyatumiri bakumanterecha kene kiande gicigone mbunge ke South Menti bachumiretie na kumba kwithira bakibuthi maromba yangu atanire wire njire moya kurombera thokone na kinyanende no tubakwithira gukioneka mathina kathumba yathirite yakirumira thoko kwa kagita amana kinyamitino na kinya ikubire bithirite bikioneka thokone nkurukia tumiri ba na ndibachumirite na kuria tongere baraba kuromba itebia siasa baringe siasa china there na kinya siasa ite champa thiri komba kwithirikire tangwatanira ona kinya there kiria kariri bote mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma na bwa biashara kuma thokone ya KK Nterecha Igoji kirigichigo mbunge ga South Menti ni bathithitie maromba bakwatanirite na rwangi rwokaria na thinjiri kuma Ntereu ni kira baugite bathithitie ontu bobo nyuma ya biashara ciao kwithira itegwita na mbere na kinya ndo akwingia Ntereu ni ara baugite kinya ikubia biashara na kari ni bithirite bikiongereka bunene na arua kwetu ni ntuko inenema iria twijite turi amwe ja kariba kieni kia ndege tomba kutharana turi amwe isapotetwo ni wana biashara ba kieni kia ndege uria munene na uria munini ni untu bagochwa murungu bakorombera kieni kia ndege ni untu bwa murungu nikenda murungu atweberia ikuo bia ntakaimbidi anaba nini baraba gukua batekinyete miaka yao. This is ungodly na ni onto bagitumikeu ndio tumekuja pamoja nikaenda turomba kiini kieto kia malomba na arua gitari kirari kulomba na kueducate kinyana beto because nituthetwo tugiface a lot of accident nituthetwo twina mathiko nituthetwo twina a lot of chaos in our town na leo nkiinyiriria manager maromba meto niturendete twithwa kinya twina young youth na kinyanto barabange twina tutukwerewa in a different ways tumba kweza twaraniria nabo tumba gukuria thoko yetu ya kieni kia ndege nonto kinya mandiko jale twira nturere murungu atikaritie ni utheri barabararagia baritangugi utheri so turendete ku invite murungu atutongerie ntureneje yetu biashara ne sietu na kinyango ge yetu ya thirikari antu bakamenya Ukristo na bakathingata mitaratara ya kanisa hata sisi viongozi tutakuwa na kazi rahisi na lengo etikia kuuma na arua jojo ni mwambelio tukathithia mantu jange ja maingi otajaja kieni kia ndege na outside kieni kia ndege nonto nituko need real healing kukurukira misemanio teje nkurukia biashara baba ni boritia siasa gutiga kuunja rumena na mpatho katikati karingi kura itukuromba au kiria na siasa manto jeta na toni ujetete itunaofia onto torona jange jaja 207 ni erio kware na mbare kware na ndwa na umewagikaji wa ndamu na tharike etika na ndi nkuromba onto atoita na mwete ju tweteta na ju tugeria uria tuteja gu cause chaos kana ndwa na au tweterete mbere mwakene jwa 2027 mwana siasa wonde ni arungame endie sela ziae ni atibatie kurumana. Let us see the vision, let us hear your vision. Eleza kione kigiaku bwega kieleweke wana Kenya bakigwata bonde bagakonenkera gete tonto bakwigwa maono ende irumi tutethura irumi na tutethura inchengano ubwe bakenda bwe 10 atongeria baba ba makanisa kinya iboro tithiritie kiara njuri ncheke ya Meru point yengi ajiere kwenda kwaria ndenda kwaria egororia abaria bakaragia njuri ncheke yeto ya Meru endere muntu athithia makosa nenkoboria akorobeto na gitioge kinene tigani koroerera muntu ketho ne meya thiretie ni agaruke ona ketho no mwana akothithite meya wacha sheria shukwe mkondo wake tutigani gukunika meya tukimagwetanagia na merega endelea ndegorwe kunyamara endelea ndegorwe guteseka akorobeto banjuri nenkoboria Burundi mutungatiri thini wa rito ya Yesu Kristo ito tigani gutetera meya ni mete meya no ria wetie
sheria ejokie kanya. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubotwikira gatanta kariboti chetu cha Meru TV orobo ntuku ya Jumatatu tariki 20 cia mweri yue na mwakeno yuturu ya 2026 ni wambita muthoni wa kiramana monanili wetu wa mathithio au karipolu wangu jiri na twakuchukira nkatho no tubakona kanya kaututhiatira kinya kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube tambira ntuthiatira no tukwina mibango kathumba ire bangi no tuboku.